Ama sa tain ATM channel viewer zo si nabon savin kain welcome su ke kit uwe. Tuna hi Charlie Kangin latest ale kabuin sudo. Stop in the name of God. Why honoring the Sabbath will transform your life. Ichile kabu chung sang hi review ni bol hi tivin. Kichia ko na thupoi mo ta seido ding pabep ngoi. Ini ki holim divin ka dai sin hi. Echu ichile kabu hi Charlie Kangin 2021 ako na hin bui pia athi masang chan gia ahin bui pi label lasta ahin pi a chuting tale sudo ding kal angalal kha choi in yong lewang sirum ta in September date 10 ni chun dai lo ta in assassinate ani ta in angai ta azino dalhan achano dalhan chuting tale leisit pumpia angai sanglo si ani dal hata in tu chengen ama puldo na hin ko bangnai lo jong mi dim set na hi izong le tu hin Charlie Kak le khabu chu azino panla na zale aloy ho panla na zalin December date 9 ni chun sudo na hum ta in yezun tu hin na sa ta in internet hot link zingin mani pumpin ki holim na anei kha chu e chule athu pd sat na chu Charlie Kak in hichile khabwa hi ama hin khuwa Bible thu thinga kona pathinin sabat ni khu thing apoi modan le ahoi dan ase hoi amudo a ahin khuwa hin chipia hichipen chu Christian hola azong ahin hilsona mitam tan chipi dinga adei sa dan ho hichile khabwa hi azi lu na ahin phun do na cho hi in ye chun evangelical church baptist cheng ta le presbyterian kiti ho America gam sum na stan hot ling zingin mitam ta lung thima hin chornga ni chungchang tu dol hi het nom na ki bena na sta hin pi in ya chu hichi phat gom kom iman chawa tu na hi chornga ni chungchang thu Charlie Kangin aphun do na bana e honong pathin pha kona Bible hi chi chungchang thu EPCM ti hi neu cha in phun do deu ka de ya chu hi chi pha ni ka hin mana hi e ye chun pha te ke chan apat apat cha a chei chen ge inibet su ke ki dewa ka hin tiam nei ve tu hin Charlie Kak le khabu hi Amazon akizu in best selling a hi lai ta ai in Indian rupees 3556 rupees vela om lai ta ai e software a de ho in 1839 rupees a muzing the hin la in kin jong ka dei ma mai hin la ki cho zo nai po in chuting ta le e hola azong adei ma ma ki cho zo nai lom ki mai the ai la ki cho nom tan tan vai le anu ya hin ke ma Amazon affiliate link ko in hi cha ko na ku na lut wa chi le kha buina ni ki order jing the wa hi e ai le Charlie Kak ni chi le kha bwa hi thupoi mo ta pha as chei do ho hi highlight ani bol hi ti bin na aman cha le kha bwa ata lang thu pi pen ho ji pem ti le 7 days Sabbath kiti hi a part of his Christian discipleship atiso aman Christian hin kwa ain chi pi kha chu in treating the Sabbath as a creation ordinance that still applies morally to believers ati na ya chu chonga ni thing ki ti hi ta san mi te ho zo si ding a jong zui ding le ding chu a hi sing na lai ti Charlie Kangin amma hin kwa hin mu do dan le chu ting ta le pathin thwa ko na a hin hil khat cho hi in ya chu mi tam ta lung thi mai na sata impact anai ma ma khat cho hi e chu ting ta le asai ki na chun he asks Christian to set apart one full day each week for worship, rest, family, and disengagement from commerce and device atiso na hapta khat ani khat hi ki su onga in sumi to apartment khoma pathin haun apartment na leisi na device chum iman ho a kona ki su ong thola lungmong ta pathin za bol na pi ding ti hi amai na sata na chornga ni chungchang thu adop sang na sei hi cho chu mi tam ta lung thima ki hil na thei dinga lut ma ma jing kha chu in chule mi tam ta in hi chan ya chornga ni poi mo dan pa a hin mu do kha chu a sei do thu pi pen cho in ama na sei be kin na chun Sabbath commandment in the Decalogue remains binding in principle under the new covenant atisu kitip na tha ji nga jong hi 10 commandment na chornga ni thu pi pen hi na chi pi ding le ni ding a hi jing na lai ati chuting ta le amana sei na chun hi cha pathin dan thu ya apoi mo jing na lai dan le ki put that a hi jing dan pa hi ti chornga ani amuna ko na jong ata lang kha chai in he chu mainline denomination tam ta ho bila tholo kha jong chu hi ai e yola mai thu ta din pi hi achu nasna phun no in chuting ta le asai na hin hoi ka sama mai Sabbath is not a legalism but a gracious gift
and holy powers that God built into creation to free people from slavery to work, technology, and modern busyness, busy life atiso. Sabat kiti hi dan nit na pathin api igud hi point ain la ngai lut le lungsit da nga thil thon pe an pi cho he atiso. Na pathin ami te ho su a ko na on thol na api vet sa na chor nga ani ne pi in hi chapanga tu lai technology za chom choma mi him hin ku subui thia ko na on thona thei sun ju sabat ni hu hi dan ata lang cho alo pi dan chuna chor nga ni nip jing sabat ni ku thing hin chi pi jing hon jong chi thui ki sei jing in tunya sabat ni khu nit nom lowa dan mei mei bo ti da na ngai tu ho lung thim la ko na hit bang thuta phung no khan hum chun mi tang ta lung thima na to e chole Charlie kangin asai kit na chun sabat kiti Friday sundown akona Saturday sundown ai kamanji heti cho he chu biblical ahi in adi e so ding tale amana sai kit na chun Sabbath is the oldest weekly celebration of creation and call it the most ignored commandment in modern Christianity edi cho chonga ni khu kiti hi til sima patna ni khului pen nit dinga lom pen cho hi jingin ain la hi chi hi Christian modern Christian tam tan na sa mo pen le agyal ne pena pang hita edi so hi chi thu ta ai so na adi e hon ki sei han langi le mi tam ta bila thol lo hi ana Charlie ka amo ho bung sunge nya pa khan thu ta hai time phone no chu tu lai modern evangelical church le baptist lai na sa ta mi tam ta lung thima question mai hi ta bang ta cho ma hin hang san ta chor nga ni chung chang thu ta hi bible to ki to a ain phone do no hi mi tam tan chor nga ni chung chang thu het be nom na ain nei to ki lo na hi tu lai ta hi internet holing zinga in ya chu Charlie ka gen chor nga ni chung chang thu poimo tam ta sei do na ba na hi kin jong tu na hi ke ma hin khwa ko na chor nga ni thu pi dan le apoi mo dan pathin thwa ko na kamu do hi tu ni ka viewer ho ko ma nyau cha point tham kain share no men ya chu bible la sabat ni ku thing point sagi kamu dan hi kain share dinga hi point number 1 a chu chor nga ni sabat ni itiu hi thupi som la adinga thupi ali na ai thupi akiti ting le suggestion a hi po in opinion a hi po in commandment kiti na ya chu commandment iti ting ale thupi hin ki chu ngai dan hi lo hi ti chu mas pen a het du ka dein bible chi sima hele po do bu bung som ni chang get apat som la khat chor nga ni ko thieng ta an ni ding a hi ti gel do zingin ni gup sunga na na to a na to ding zo si na to chai ding a hi ama wang ni sagi ni chu pakai na pathian chor nga ani a hi hi chi ni khu chu le na ki til na to lo ding nang nga na hin na chapate a hin na chanute a hin na so te a hin na su nu a hin na gan cha ho hin chule na pat pi sunga hung maljin ho hiu jong le na ki ti koi ma chana to lo hil ding a hi aje chu ningup sunga pakai jin ban le lei se pi khanglen chule asunga omzo si to semen ni sagi ni a ki chol doi ya chu pakai in chol ru ni chu phat the bu a asu thing a hi pathin phat thi abu asu thing ati he chor nga ni khu chu chutiang ta le chor nga ni khu ki ti hi pathin hi thil simpa creator a hi mong mong ti ki chin ta phun doi chor nga ni ki ti hi i het lawa ipi ha ina sa mo ting le pathin thil simpa a hi na jong hi na sa lawa ki bol hi ti hi ki chin ta hi chi thupi ali na penin ai phun do pi chutiang ta le thupi ali na penin chor nga ni ki ti hi universal commandment hi ki chin ta phun do in mimal elo nambi elo la phungbi khat adinga pathin thu ni pi po in mizo sinit dinga pi hi ki chin ta a phun do na chanute na sapate na suite na maljinte na gancha ho abon chaw ani de ti cho yujin pi wat sam universal holiday hi ki chin ta pathinin a phun do aban ta le ki chin ta hi commandment a chu gel do zingin ati pathinin 10 commandment api la hin remember kiti hi khat sa asai pon ain la 4th commandment pe na hin remember ati nei hi chi remember ati pen chu tulaya mitam tan Charlie ka asai bunga chu modern Christianity la ignore elole sumil forget na kin na hi cho hi mitam ta lungthima tha gin do in kin jong na sata ka lungthima kan gel jinga hi chi thupi lina chonga ni ko thing apoi mo dan pa kin jong kan mu do dan pa chu kain se ani na chonga ni sabat hi tunya Saturday ni khu iti hi ai
mi tam ta in chor nga ni ki ti hi Sunday ai ra le ni khudang ham ti da na gia jong mi tam ta min Saturday ni a hi dan pai he do thelo jong mi tam ta kyum na lai yong le Bible chun chor nga ni ti hi Saturday ni hi a hi ti chu ki chin ta ai su lang pi hi Matthew bung som ni le ge chang kha isim ti ngai le chun chor nga ni ki cheya hapta ki pat ni masani khowa thien thirin Magdalene Miriam chum nu chol han wedding chun ong lhone ati Jesu tho do ni chu Sunday ni khu a hi ti Christian zo sin ke su ke hi chi Jesu Christa tho do ni khu chu Bible in hapta ki pat ni masani ati in hi chu chor nga ni ki cheya hung hlung a hi ati na ya chu Sunday ki ti hi first week of the day a hi di ki chin ta pathin tun ai su lang pi ai ho tradition ke taute ho tradition nung ja yung china cho Monday apat na ni khui ki sim ji cho Sunday chu ni sagi da na king ji cho na yung la Bible nung zui ta chu Jesu tho do ni Sunday ni khu chu first day of the week a hi cha para chong ki simai le 7 days sabat ni khu thing pathin asu thinga phathi abu ati pen cho Saturday ni cho hi ti ki chin ta ki mu do ai le athum na ka mu do ki khat chu chor nga ni ki ti hi pathinin leis sim tila pana ain si mahitan Juda mi jong nai lo Israel mi jong nai lo Hebrew mi ki ti jong nai lo na hi cha pana chu pathin chor nga ni hi ain sim da chu tieng ta le hi chi leis ni aki chei ki tieng jong le van tha le tha chu chor nga ni kinit na lai de hi ti pathin thun ki chin ta hi lo hi chu Isaiah bung som gup na chang som si gi simai le pathin thun ki chin ta na sei jin aje chu verwin ke man van hole le tha ka sime chu le thilma so chu ki het loading lunga jong lang ta loading ati ya chu Isaiah lekha buhin new heaven and new earth hung ki sim do din dan hi ani saying sa hi ta in ai le Isaiah bung som gup le gup chang som ni le thum na asei be kit na chun hi chi van tha le tha chu hi ti ding a hi tha sim tha si le chodo ni khat apat chodo ni kit chan mi zo si kama sanga kai ma ho dinga hung chi dinga hi tin pakai jin asei ati ya chu van tha le tha yum ting jong le chor nga ni khui kinit jing ding hi ti ki chen ta phun doi ya chu chor nga ni chu verin so pi to pathin sim ti la pan an si mai tan hi chi lei si ki chei ki ting le van gam van le tha ang chu iman ki de ti pathin thun ki chin ta se hin ni chun chor nga ni ki ti hi Charlie ka na sei banga chu still binding in the new covenant ti banga chu chor nga ni abai the hi nai poi ti ki chin ta pathin thun ai hi loi ai le for na chor nga ni hi cross wa jong ni jingding a hi dan Jesu a kam chang ta ngei ni phong do ai ti chu na mi dam ta chun cross wa ke pat in chor nga ni sabat ki to cha thupi ta boy ti Christian tel ai kam chang thupi pen chu he yong le Jesun ipiti ni sayam Matthew bung som ni le li chang som la nga chuti hi je chun mi somang thet ta thil dol de nil them gaw sei chu mun thinga din na mu tingul ati ya Jesu Christian akam chang ta de nil them gaw to say Antichrist chung chang dol hung do din da ni se hoi Jesun Daniel thim gau to say chu asim bo bo when I had di heti ya chu Daniel thim gau to say apoi mo dan Jesun hai lai bo le ai le hi Antichrist na to na chu hung ding ta le ipi se ya Matthew 24 verse 20 a chu le na zam naw chu phal bi hi lo le chor nga ni khu hi na lo ding ta won ati imuwa Jesu Christa cross a thi zo wana kal to zo lang pe kum som li som nga zo a thil su ding thu sei cho chai ya chu cross a thi zo nung jing a jong pathin mi ten chor nga ni hi ki chen ta ani jing ding hi dan Jesu na phon doi ya chu cross wa chor nga ni om ta poi athu pi ta poi ki ti hi Bible thwil a hi lo dan ki chen ta pathin thon ata langin hi chu Charlie ka ngin jong ki chen ta ama hin kwa kona a phon do kha chu hi ai le kamu do kit point number nga na chu chor nga ani hi Jesu in jong ani ni in Paul le sor cha te zo si jong ani ni ve ti ki chin ta pathin thwa kona ki mo Bible simiti win luk bung li chang som le gup chuin a sei lit do na Nazareth khuwa ahongin chuin a chon ngei na bangin chor nga ning ki khop nei na alu din sim ding a ding tai ati sala imuwa koi thu sima chi Jesu Christa hai chala a chon ngei na bangin according to his custom ati chala custom ki ti jo khat be se ti na hilawa he hin khulum kya chi pi ding khat sei na hin hi chi bang Jesu chor nga ani ni ati he na I ho pau pathin chor nga ani ni ti ki chen ta ki mo he aya chu CMT la
chor nga ani hin phut do chu ama hi na hi ya chu ama no ahin khwa example avat sa in chu ding tal x bung som se gi chang ni isim dingai le chu in Paul a chon ngai na bangin ahin ba achin chor nga ni thumin pathin lekha ba kon a keulim pi sol cha te lekha bu hi New Testament church adinga chor nga ni seiju te le hobung mo son ani dan ke hamu na pe nai ya chu chor cha Paul jong akas tam bang ta in chor nga ani ne ti ki chen ta ki mo hin na ya chu ipu Paul mi thing Paul jong hin ain khu akipa ahung pin tha ki pa na akip pin tha ma sanga ai cho ma hi Pharisees mi Hebrew mi hitan ya chu kitchen ta chor nga ni jing sa in ni jong cha hong pin tha zo jong chor nga ni kitchen ta ni dan ho chu ata lang he Paul in chor nga ni nai le sei ji ten jong sol cha dang ho Peter James and John ho Barnabas ho kitchen ta chor nga ni ani ni su ke hi di kitchen ta ex sor cha te le khabu sungai mun tam ta ki mukin ai le agup na ke man chor nga ni thing chung changa Bible say ka mu do kit chu chor nga ni ki ti hi Old Testament le New Testament sunga Gentile ho jing in jong ani ni jing wa hitai na mi tam ta na lung dong mai thei chu ai ma Bible pi sem Gentile han chor nga ani ni ve ti ki chen ta pathin thuna ta la ngai Isaiah bung som nga le gup chang go apat chang si simi te ve gamdang mi chapate ki chi gamdang mi chapate di English Bible asim le chu abanga ho Gentile akitin abanga ko strangers akitin abanga foreigners akitin na hi chu Gentile mi ho sei nai gamdang mi chapate pakai to gizop man ho Amazon na ding le pakai min ngai lut na dinga ama su hidinga cholu ni subu lowani zinga chule ka kitip na tu cha chan jong chu amo ngai chu tal han thinga ka puya ka taw na in so ki para ka dim sa ding agowam thil tu le aki thoina ho chu ka mai cham chunga san pi ding ai chu ka in chu mi jo si dinga taw na in ki dinga hi ati Gentile mi honong ka chor nga ni pha ta chike cha anit mai le phat thei ka bu the ti nai cho simple ta sei dinga chu ya chu so pitio pathinin chor nga ni Gentile ti ho nit dinga jong ki chin ta na pi hi ti chu Isaiah thim gaw le khabu Old Testament a jong ki chin ta asni ani ki phong lo ta he chu ding ta le sol cha te le khabu bung som le ge chang li si mai le chor nga ni si le ki khop na thu asu to pen Juda ho le Greek mi ho cha ata saning azol ji ti chula sol cha Paul le Barnabas imuwa Juda mi ho le Greek mi te chu koyong Gentile mi ho ya Gentile mi ho jong chor nga ni si apathin thu ngai dinga akau jingin a he ati ya chu early church a jong ki chen ta chor nga ni Gentile ho hi nga jong introduce hi dan ki chin ta ase in chu ding tal Acts 13:42 chu in Juda ho chu ki khop nei na kon apo do phaunin Gentile te ho chun chor nga ni kit jong le chu chi thu ase pi kit devin azolui ati so imuwa sol cha Paul chun Juda ho chong ani sile pathin thu ilin chuting dal Gentile mi ho jong hilmin hilaya ki chin ta particular ta Gentile ho hintia Gentile ho chun chong ani kit jong le sol cha Paul chu pathin tu sei de akau kit be di imuwa na so piti ho nil na ding lo chu pathin don ki chin ta sei ya chu sol cha te ho le hobung ma son ki chin tan chong ani nit min Gentile mi ho jong ki chin ta ni nit be ti ki chin ta ki mu do hi amana chornga ni chungchang thua point sagina ka sei nom be ki chu chornga ni ki ti antichrist in ain helding hitin Bible na sei ati chu Ten Commandment number 4 la bulna ka sei bangan chu pathinin chornga ni chu gel do singina ti ai le pia tu lai su milam hitam ai chu Bible in hi chi sol nga ni ki ti ain helding khat uma hi ti ki chin ta ni sei ni chu Bible ai tin ki sei in Daniel bung segi chang som ni langa ni chileng pa chun ha chun pathin daun a thulin ta ta sei do in chung nung pen mi thi ngo chu sugen thein chule phat hole dan ho ain helding ati salama ya chu Daniel bung segi ne pen hi Europe continent sunga Rome lengam ki ke suna muna ko na antichrist power hung din do din ki chin ta se hi antichrist power hung ding do pen chun ki chin ta ama chun phat hole dan ho ain healing ati in hi dan chu particularly a pathin dan thu se na in ata ba antichrist pathin dan thu da we hi chu pathin dan thu healing ama lung tup thupi pen chu in ai chu hi antichrist Satan lagaw chang pa chu he na hi Satan atup chu pathin dan thu do chu he CMT la pa na ain gon ning chu hi antichrist sunga pa na hobung sunga su bu na kin na ain to sa he ai le
hi chu ipiti ngomam tai le besana catechism of the Catholic Church kitia isimai le kichin tan hi tina ki sei nahi ye chu hi Bible a kona prophecy Daniel bungsi ya kona kimulo chu Antichrist Church hi chu Roman Catholic Church hi kichin ta pathian thun sei in hi Antichrist Church chun chornga ani dan ho pathian dan thu en khela pathian chornga ani en khela dan ho kichin tan ki mo nahi hi catechism a ki sun chui phem tai le which is the Sabbath day kiti cho Aile Catholic ho man hitin answer bolvin Saturday is the Sabbath day ati na aile why do we observe instead of Saturday tia thudo abol kit namachun answer hitin men we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transfer the solemnity from Saturday to Sunday ati this change is attributed to church authority as affirmed in the Convert Catechism of Catholic Doctrine. Atis na simsai datang kating tam na lai yung la just highlight ka hinbol may. Ya ju Catechism of Catholic Church aju ki cinta chor nga ni pathindan thu thu pi pen chu ke ho bung ka hielo hi ti chu ki cinta se. Chu ting tan hi chi ki hiel na thu simlong hi ki cinta se hi mel chi na chung sa jong detail tan tam ta ka se yomin angai the ni ngai so ke de ka se do no mai hi chu hi so pi ho pathin chor nga ni chung chang thua Bible in pai mo ta se dan na point tam ta mai yong la tu na hi a main pi pen khana point si ka hin la do mai point som ni lang chan jong ka pi the yong le just highlight bon mai ding Charlie Kagin chonga ni chung chang thu apoi mo dan a sei thi le i ti kin ka sei da ding ham ai chu ke ma chonga ni thing Charlie Kag ho sanga jong apoi mo dan le ta sanna gilta nei zo ka hi ipi ka sei da ding ham ka ti ya chu hi chu point ni ka in highlight mai in Charlie Kag thu sei chu phana sa hoina sa he tu na ka thu sei yong hi chu banga chu pathin thua kona present ki chi do ka hin bol be pin Charlie Kag thu sei pen chu ka hin su hat be zo ai ye chum pathin thu gel kho a pathin thu ta ngai sa hi wai la tau pumin pathin thu ta hi hethiam theding in pathin ko ma chi na ki thu me ti we so pi ho Satan alung tup chi pi ham Satan adai chu to be God and to be worshipped ti chu Satan lung tup thu pi pen chu ya chu thu pun bung son la thum chang som la nga na khu sim te ngai le chu le sahim lim chu thu sei thina dinga chu le chu chi sahim lim chu a haulo zo se ki tha thina dinga ati namuwa Satan last strategic chu hong ki patna kon le a last strategy chu mi ki ho sa ding ti ama ho lo zo si chu a hin tha ding in lai ti ki chin ta thu pun som thum na prophecy chun ki chin ta si ya chu Satan atuk thu pi pen chu worship hi jingai imuwa el hi chu worship chi pya ko na ki ta lang ham pakai dan thu hi chi hi e ho dinga pathin e ho di thenaw lam pi di pen chu pakai dan thu a hi chi pakai dan thu chu a chor nga ni thing hi pathin ho na ding le pathin hi thil sim pa le wa choi dinga lom le thangba dinga lom a hi na pen hi thupi alina chor nga ni thupi chun ki chin ta phon do na ta la ngai chu ding ta le Daniel te khang lai chu commandment number 2 hi testing period no me Daniel thim gau pha lai just rak besak abet ni go holo chu milim ang sunga kun ning he kun loading hamta na sata Satan patip na ni bol 10 commandment number 2 na ai wang amon hang santen ani ding dat min pathin dan thuan din piwin thi chan gei deu lan ding win pathin hui bit na chang win ai hi chabanga chu tu ni nu nga hi tu na chon sit ai gel lo beu chonga ni na sa mo ai koi pe no hi Satan in min nu nga pathi mi te apatip na len pen hong ding ai chu fourth commandment kiti pen chu ya chu pathinin remember to keep my Sabbath holy ati hi chi hi e hodinga last dia dinga testing pathin mi tia dinga testing na sa pen ni hi chi testing a ifel lo na divin tunin pakai dan thua hin kita ta sadak na sa abet ni go banga ding changmel dingin pathimin iki kovin chuting tali ibon chawa pathina sunga san thei dor la thei dol chi ata sanum ta i thein divin pathinin ilung thim chum che ai ho pi taw di chu tunya cham cha highlight ka hin bol no mai in pathin pha thei bo pi taw he